Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Amsata mishashpa, mantak Diosmi ñukata michiwan, ñukapajka ima mana illangachu. Llullulla hiwakunapimi samachiwanga, tiyashpa rikuq chuyalla yaku huchupimi michinga. Paymi ñuka almataka kushichinga. Pay allinishka kankapagmi, alliñanta pushawanga. Wañunalla amsa waykukunata rikushpapish, imata mana manchashachu. Kanmari ñukawan kangi. Kambak taunawan, kambak barawan cuidashpami, ñukamanka fuerzata kuwangi. Ñukata fiñaqkunapaq ñawpaqpimi, hatun mikuypi tiyachiwarkangi. Aceitewan ñuka umapi churashpami, kambak chikanchirkangi. Ñuka copapipish, talliriktami hundachirkangi. Mandak Tayta Diosa, ñuka tukuy kawsaypimi llakishpa, huyashpa ayudawangi. Ñuka tukuy kawsaypimi kambak wasipi kawsasha. Salmo 23. Amsalla punllakuna, llakilla, problemakuna, nanaykuna, unguykuna, tukuylaya problemakuna punllakuna chayachunka, nimayjan ñukanchikka mana suyanchikchu mana chapanchikchu. Mana munanchikchu chay llakikuna, chay problemakuna shamuchun, shinallatak mana suyanchikchu. Shinapish ñukanchik mana suyakushkapimi, ñapish sinchi punllakunaka shamun. Kawsaypika mana illanchu llakikuna, problemakuna, sinchi punllakuna, ñukanchik mana suyakushkapi ñapish shamunlla, ñapish chayamunllami. Y chay punllakunapika ñukanchikpaq kallari tapuy rurashkami kan Dios maypitij kangi. Chaytaka tukuykunallatakmi tapurishkanchik sinchi punllakuna, amsa punllakuna shinapi kashpaka. Cristo Jesusta kallari katijkunapish, chayllatatijmi yuyarkakuna, chasnallatikmi sintrikakuna paykunapish. Chay amsa punllakunallatatagmi paykunapish apana tukurka, pasana tukurka. Soldadokunaka, waqtarkakuna, asirkakuna, chansata rurarkakuna, kutin tukuripika, paykuna sirvikushka, paykuna katikushka, paykuna imalla ruykunata sakishpa, tukuydami kushkakarka, kay runata katingapaq. Paykunapaq trabajota sakishka karka, paykunapaq ima ruykunata sakishka karka, paykunapaq familiata sakishka karka, kay runata katingapaq. Shinapish tukuripika kay runatami wañuchirkakuna. Chaymantami kay katijkunaka tapurishka kanga, Dios maypitij kangi. Imamantatij kay llaki, imamantatij kay problemaka llamun nishpa. Katij punllakunapika rikuytukunchikmi, Jesucristoka wañurkami. Jesucristo wañushka katij punllakunapika, y a Dioska rikuchirkami, chay amsa punllakunapi shina, chay llaki punllakunapi shina, paykunallata mana sakishkata, paykunallata mana shitashkata. Kunan kay punllakunapish, kikin ñuka mana chari rikuytukunchik, y a Dios imata rukushkata. Shinapish amatij kungarishun, payka trabajashpami katin. Payka imata rushpami katikun, ñukanchik mana rikuytukukpipish. Jesucristoka shuk amsa hutkumantami lluqshirka, achik luzmanmi lluqshirka. Kay katik yachaykunapika rikushunmi, Apu Jesucristo wañushkamanta, pambashka kashkamanta, shinallatik kutin kawsarishkamanta. Kaypimi yachaqchayashun, ñukanchikpi shuyana yuyita charitukushkata, ñukanchik amsa punllakunaka, ñukanchik llaki punllakunaka, mana chasnalla katikungachu. Shuktiyanqami, musuyanqami, huyaq Diosataqmi chaymantaka utkashpa ñukanchiktaka lluqsichinqa. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.